Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sangpuya Chief Minister Puzoram thangan ramle nam hum him chumitin mo ani rolin thalai ten mo phurna poi mo emani annei ani ati Taxation Minister Pulal Chamle nan voin khan na thiala Deputy Commissioner of State Tax Pisa ahong Prime Minister Narendra Modi chan voin khan Madhya Pradesh bina refinery tangin mason an tho cheng vebel se singa le zaseri chuang man lungphu ma phum India le Japan chuan voin khan internet khovel lama an thodun na cyber corporation chungchang Tokyo an soi ho Chief Minister Puzoram thanga chuan ramle nam hum him zel chumitin mo ani rualin thalai ten mo phuna poi mo man nei ani ati he thu hi voina U20 Mizoram ramle nam mangaina ram channa le mason atana in to khom kharna in khom Pachung University College man puina asoya Chief Minister chuan mi pui ko shone tlomai pol sang sang ten inrem na an be se angin kumsang kha ko samret paroka inrem na nei ani ati a ral thuam da in politics dokana zok ramle nam masona na thole Mizo nationalism kalpui an thangta ni ati rata vo in thlengin Mizo nationalism an kalpui reng thule tha an kha angai lo thu soya nationalism chu nam dangte va huate wangai theilo telam ani lova pathian ina pek ramle nam hum hala din chu pui ni ati zo fa te nationalism pupui chu Mizorama aum thule chevel rama unau te anung renga be sei takin anron thira Aizawl an dan kho puiral mong le him ni in an ngai vekani ati Chief Minister chon tun naya harsana sang Mizoram in ato te ta langin heng harsana te hian Mizoram chim boima se pathian kai shruan ein ro pui takin Mizoram alading chuak dona hununga chanchin thashil tu atan Mizo nam hi abua se mekani ati nam thinlung nget tak puchunga ramtana thokzel turin zirlai te asomani Heun man pui tu Sport and Youth Services Minister Purobat ro moi roi te point thu sen G20 chungchang le chumit noya U20 movement ne ani dante Mizo thalai te mamo tak thalai te ngai to na nationalism le patriotism tu nge nalama masona poimo zia inzirtir atul thu te soya thani chung mun chang Y20 mit ne na mi kai tam tak te chunga lom thu soi ani India ramen G20 presidency chel kumpola malak na chikhat U20 Mizoram meet on nationalism Patriotism and Development hi July ni somplitang khan e tanani Mizoram puma into khom na ngemozat bot sai ani nuin voin khan khar ani Taxation Minister Pulal Chamlen and voin khan na thiala Deputy Commissioner of State Tax Pisa Horep Conference Hall aralang tlanga ahonga ahonna thu sein district deputy na konga poimo tak taxation pisa honani ta cholo mamati thu soya na thial district chuan district anga na atho nuwa kongsang sangin ma sonna sa hleti soin BL to MLA chakthale viak thatak anne chu alom pui thu soini Minister chon kumkal ta taxation department in chia khontura atukzat akhum chu alomam hle rolin sarkar budget nen khakin ro chona be tham hle ni ti sarkar sumnar pani tax revenue le non tax revenue aum thuta langin taxation department and tax revenue mo phurna alati asoya non tax revenue tui bill electric bill stamp fee le adangte ani ti soin mi puin tlom zo ka an man theina sarkarin sum tam tak sengin subsidy in mi puya petrina ti chu shiat puya mi pui te point chia peklama ton lak zol tul hlani ati ram ain to del lo chung chuan aza theilova mi pui point ngai to na tharnen taxation department te tho pui thiam ngai ni ati bok sarkarin sumhnara ne sang ta langin sarkar lai puin si alak lu zong atanga za bial point panga bial chu Mizoram in achangte minister chu na soya chu Mizoram sumhna len berani thu soi Mizoram chu na mamozat za som chau alak lu thu ta langin chia pek chu mi pui mo phunna ani ti ria in riat konga orle zola inzirtir ngai ti thu minister chu na soi bok ani Taxation Department hi Commissioner of State Tax Kaishun noya zone som polia thenani Aizawl district zone poli omin district danga zone pakhat theu oma tun hnai district thar pathum na thial khozol esai tura te zone thar siam ani Social Welfare Minister Pularin Oman a department chanjing ami Social Welfare and Tribal Affairs le Women and Child Directorate chu pathian thil siam jingaro pui berle chungnung ber ama an pui nge asiam mihring te en call tu ani awangin mo phun asanga theito panchu ani ati Voina Aizawl press kapa chanchum mi te akomna Minister chuan masona le tho ta langin an department pahnia officer le thok tu dang zong te chuan an phak ang tokin thanem ngai takin na an tho thu le theito panchu thu soya Social Welfare and Tribal Affairs noya scheme som pathum kalpui mek ani thu le heng zinga scheme pathum noi hian scheme chong som pakhat
omati Eglavia Model Residential School chu lunglei ser chip ngopa longtlai le chongte a hon mek ani thule heta hian naupang sangkhazani som le thoktu miza somthum anom mek thu soya EMRS chu mun nga tlang nuam zol nuam bil kho thlir le ni o tlanga te sakmek ani thu soi bok ani hemba ka hian mulak na sang sang zinga vo big data na scheme sang sang manga theito pan chu thu minister chu na tar lang bok ani Women and Child Development Directorate noya po program lian pui pui pathum om thule heng noya hian scheme engemozat kalpui ni thu minister chu na soi boka meichia tele no pangte tan sarkar la pe Women and Child Development in athil tum ro manale ti tur aron duan te department namchon atha theyang bera len chuak tur ma anlak thu soya NGO de tho puin kong sang sangin ma anlak mek thu soi bok ani no tripura apani sagara tanga Aizawl natural gas pipeline phu meka tunlai hian mami district abal tlang tur khu ate he project in mi puya ngong ani dan tur zir chen ne mekani State Institute of Rural Development and Panchayati Raj Aizawl ten survey hi anti he pipeline hi inches sompani point pasiri panga diameter ne in kilometer sompanga dan zela sectionalizing valve SV station din turani station pakhat hian meter somni panga biela zaw rama mamu a gas pipeline aro hi chu meter khat point palia thuk lei hnuai kongsira an phum don ani voin khan mamit long pol vc hom chunga he project chung changa mi pui among dan tur zir chenele mi pui rona vc le tlonga por shuai tu tenen ne ni SIRD and PR Associate Professor Dr. KT Pakwang te chuan soifena hun mangin IGG electrongin site official purin de ka hovin mi pui zonele chana hun ne ni VCP puardi dar thanzawa chon soihun akai shuai ani Deputy Speaker Puis Biak Zawa chuan Family Oriented SADP chukumin chungin atho thumna kalpui turin ro mane siamani ati he thui voina longklai district tana state sarkar flagship program SADP thoni na khu honna Central YLA Hall longklai neya Deputy Speaker hena soya Deputy Speaker chuan kumina SADP pek chu turin sarkar chuan budget a cheng viable se thuma dati soin athoni na ML bill tina chung ko sang khazali theu tum turin cheng viable se za som nga ro manani ati atho thumna kalpui turin sarkar chu inbo sai fel ti to ti soin adong tur than chu chu ti tur ma chop ani kumin chungin sam chu man tu mani ati September tha chunga man thin poshan ma nutrition mon man meka si hadisika po ngor taka kalpui ani nau pangkumruk noilam nu nau pale nau pomba ka tlei rolte chacha e injirtina kalpui ni in chukto hona tanga chacha ulsam taka mu theni thute thaile theitharlam e wara poimo na te taksa ba ka chenna le che vel von fai poimo thute riselna thazok ne turami thiamte ron pe poimo na te injirtir thomek ani siha ECM veng angan worker P Genevieve chuan an hmalak dan tlang pui hetiang hen kan correspondent ashil ani Now pang sel na kan MD ka intina kan boka an chan thatlo te he sem now pang le mam kan tia thang thalo ho mo sel lo khang kha kan zon thwa tum do ber tin ta an so nutrition noi now apa ya changa lo pian thwa ni sang khat kan jang te thung pe mo na te khang inje tin te kha kan tia Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chon voin khan Madhya Pradesh bina refinery atangin ma sona na tho cheng viable cha singa le jasari chuangman lungphu ma phum heng na tho tur hian thalai ta na thara noi ni sing sari le sang sari chuang siam pha dona Madhya Pradesh industry lam sona tur athen don bok ani Prime Minister Modi hian voin ve khan petroleum complex entik ngal ani Prime Minister hian voin ve khan Madhya Pradesh industrial project som bakhadina lungphu ma phum boka he huna hian Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardip Singh Puri le Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan tepo antel ani India le Japan chuan voin khan internet khovel lama an thodun na cyber cooperation chungchang Tokyo an soi ho he huna hian cyber security le information and communication technology lama mason na clear hovani Japan hian vonatangi India Japan cyber dialogue hi thenga India ayo te hi Ministry of External Affairs noya Joint Secretary Cyber Diplomacy Division changtu Pimon pui sai oi chuan hova rampani palai te hian tun na ya masona le thoduna sang an soi ho ba ka United Nations le pol dangdanga masona te an soi hova cyber security lama inthom thana turte ngai to ho ni im nakuma New Delhi India Japan cyber dialogue hi neile tura rel ani voin khan rampuma Hindi diwas manani kumsa ka ko somli pakwa Constituent Assembly in ramchung tonga ta na Hindi apom she rengna na manani
hindi trong hi khovela mi makta doi zanga somni chungin an mang mek ani Chanchinthar chiar ti topna na tlang pui Chief Minister Puzoram Thangan ramle nam hum him chu mitin mo ani rualin thalai ten mo phuna poi mo em an nei ani ati Taxation Minister Pulal Chamlen an voin khan na thera Deputy Commissioner of State Tax Pisa ahong Prime Minister Narendra Modi chon voin khan Madhya Pradesh Baina refinery tangin mason na tho cheng bible che singa le jasari chuang manung phum phum India la Japan chon voin khan internet khovel lama an tho du na cyber cooperation chungchang Tokyo an soi ho chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani